Karibu. Amakuru aca kuri RTB saa 3 za nijoro none woje gukora iki saa 4 za mu gitondo utsimwe muza muramukirana ku mwaka bro ntago ari uko nguko mvuze niko ushatse kuvuga bro nkiko warabonye ufite umutwe munini ndavuga zanga byakunda umutwe uzuye mu bwenge ariko nsanze uwo mutwe uzuyemo amazi yubububu yewe gapinyiwe tubonye umuntu wa mbere ku isi ufite ubwenge bwinshi ubasha gupima ubw'abandi mama wino wabyaye ahubwo abandi baragendesheje ndagukurobora urandobora yewe hirike we ushobora kurobora abandi arije nawe ninde ushaka undi ndagukeneye ariko iki ndasa kuntera bro icyanzanye sinaje gushwana nawe cyangwa guterana nawe amagambo icyanzanye kubaza sister wawe arahari sister tawuhari ariko umushaka umuhamagara kaje mushaka ndamukeneye muhamagare ndamukeneye uramukeneye ndamukeneye katumuhamagare akavuga ko atashika utamushitafi usohoka utaha avuga gute ko nta mushitsi kandi mpari twavuganye ko ngomba kuza sawa reka mubaze ndakuzo twebwe tuganira zindi nizera ko kuri shuwa ko mubwire ufite ikibazo kamubaze cyo gusa ntugire ikibazo kamubaze iravuba sha iravuba reka mubaze atinda Halo? Halo. Ari umuntu mwari mufitanye gahunda? Yego. None uwo muntu azapima ubwenge bw'abantu? Wapi? Braza. Igende ntakibaza igende. none ibyo gupima ubwenge bije gute Takuntu gaho utazi gupima ubwenge kandi wamenye ukanje ko ari idebe. Iwo dufasha ugataha ugasohoka ugataha. bro wabajije nabi Kubaza nabi izo ntibikureba. Upfa gusa kuba yavuze ko yaramufite uwo nguri buze si wewe kandi uwiwe ntaza apima ubwenge bw'abantu. Sohoka rero utaha. Gira vuba sohoka turikira amagambo sohoka. Uzamuza gusurana. Upima ubwenge bw'abantu none turamubajije arakanye ko ndamushitse upima ubwenge bw'abantu sohoka udusohoke utahe nta kibazo. Twemeye ko ndamushitse aramufite arabuze kuza. None wari turamukiye ku mwaka.